mumaze iminsi muvuga ko igihugu cy'u Rwanda gishaka gutera Burundi, ariko abarundi barayamaze bati inama isumba ingimba. Mbega izindi nzira zose zaranse kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibe? Twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro, yaba ariko twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. N'uyu munsi rero turaje kuri itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye kukugezaho amakuru agezweho mu karere, by'umwihariko agiye kwibanda kuri inkuru ikomeye ivuga ko perezida w'u Burundi akomeje kwitegura intambara n'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi turakugezaho uko bimeze ku mirongo y'urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko tunakumenyeshe ko M23 yahawe ikaze mu bindi bice biri hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka kandi no ku yandi makuru yose akomeje kugenda caracara ahangaha mu karere k'ibiyaga binini, yose tuyakugezaho 5 kuri 5. Icyo dugusaba rero akaba ari ukujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ubundi ukarikandaho. Ntibibagirwe kandi no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Reka rero mbabwire ngo mwebwe mutari mwamara gukanda kuri subscribe, mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Ndabasuje rero mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afrika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Nongera guha ikaze kandi mwebwe mwese mutwumva muri migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya, ari nako kandi namwe mbibutsa kujya munsi y'iyi video maze mugakanda kuri subscribe kugira ngo mwiyandikishe, mubagomba kujya mubona amamenyesha bereka ko dushyizeho amakuru mashyashya. Na makuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, garuka ku ngingo twakubwiye, aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu kiganiro n'abaturage yagaragarije abaturage yuko u Rwanda rufite umugambi mubisho wo gutera iki gihugu cy'u Burundi, aho ndetse yavuze ko bakomeje kwitegura intambara ngo kubera yuko u Rwanda rwo rwanze kubabwira icyo bakeneye kugira ngo iyi ntambara irangire mu buryo bw'amahoro. Igihugu cy'u Burundi rero nacyo cyagirizwa n'u Rwanda gufatanya n'umwanzi, aho leta y'u Burundi yohereje abasirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka 3 ishize, aho abasirikari bafatanya mu ntambara n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ingabo za Kongo FARDC bagafatanya na Wazalendo FDLR, ndetse aba bombi bakaba barumvikanye nyine bagaragara ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero bidashidikanywaho yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bayo barimo n'u Burundi bifuza gutera u Rwanda, kubera ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 dusoza, by'umwihariko mu ntangiriro zawo ibyabereye mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko leta y'u Burundi na leta ya Kongo bari mu mugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Binagaruka kandi ku ijambo abakuru b'ibihugu byombi, no kuvuga perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye, imbwirwaruhame bavugiye kuri sitade y'i Kinshasa mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo hari mu kwezi kwa 12, baganira bakavuga ko bagomba gutiza umurindi urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo ruhirike ubutegetsi burangajwe imbere na perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda. Nkuko rero mwabyumvise mu ijwi twatangiranye, perezida w'u Burundi n'ubundi agaragara nk'ufite ubushake buhambaye bwo gutera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kujya mu ntambara n'u Rwanda. Ni nyuma yaho abajijwe n'umuturage amubaza niba koko badafite gahunda yo kuganira ngo habe hagerwa ku mutekano hagati y'ibihugu byombi bitanyuze mu ntambara, ariko agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kinangiye, anavuga ko kandi bategereje kwinjira mu ntambara n'iki gihugu.
Ku bandi rero ku rundi ruhande abasesenguzi bakomeje kugaragaza ko Burundi burimo bwibeshya kuba bwakinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Burundi, ni nyuma yaho igihugu cy'u Burundi bigaragara ko n'ubundi gifite imbaraga nke mu by'igisirikari, kubera ko mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi zarwanaga ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu by'ukuri ibice byinshi bitandukanye bikaba byaragiye byigarurirwa n'umutwe wa M23, by'umwihariko uhereye mu bice bya Masisi, za Goma ndetse na za Bukavu, ugakomeza Kamanyora ndetse na Uvira, hose hafashwe harimo n'ingabo z'u Burundi, ariko mu by'ukuri zinanirwa gukumira ingabo z'umutwe wa M23 zitazira intare za Sarambwe. Ni amakuru rero akomeje gutera ubwoba cyane mu karere, by'umwihariko mu baturage b'Abanyarwanda n'Abarundi, aho bigaragara ko ibihugu byombi biri mu ntambara y'amagambo ishobora no kurangira bagiye mu ntambara yeruye yo kurasana, nk'uko ndetse perezida w'u Burundi yigeze kubivuga, akavuga yuko biteguye kwataka u Rwanda, by'umwihariko ngo bakaba bashobora gufata Kigali banyuze mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda. Ibi byose rero n'amagambo akomeje kugenda avuga birerekana ko uwo mugambi wo kuba bashobora kwinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda ugihari. Gusa u Rwanda narwo nyine nk'igihugu bigaragara ko gifite igisirikare kiremereye kandi gikomeye, haba ku bijyanye no kurinda imbibi zacyo ndetse no mu ntambara zindi cyagiye kigaragaramo. Murabizi u Rwanda rwarwanye muri South Sudan, rurwana muri Central Africa ndetse na Mozambique, ahantu hose rwagiye rubasha kwitwara neza mu ntambara. Rero u Burundi biragoye ko rushobora gukandira ku Rwanda nk'igihugu kimaze igihe kirwana intambara zitandukanye, ku buryo bashobora kuvuga ko bashobora kunesha u Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rukomeje kugenda runagaragaza ko nyine rwifuza kujya mu biganiro n'igihugu cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri bikagaragara ko abategetsi b'u Burundi bakomeje kugenda benyegeza umuriro. Ibi rero byose birimo biravugwa nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa z'u Burundi barahuye kugira ngo hagire icyaganirwaho ndetse iyi ntambara ibe yahagarikwa mu buryo bw'amahoro. Ariko kuba abategetsi b'u Burundi bakomeje kugenda bavuga amagambo nk'ayo mwumvise mu gutangira inkuru, biragaragara yuko amahoro cyangwa se kugera ku mahoro binyuze mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se mu buryo bw'ubwumvikane biracyari kure cyane, kubera ko aya magambo y'abanyapolitiki aragaragaza ubushake buke, by'umwihariko ku ruhande rw'u Burundi bwo kuba bashaka kuba baganira n'igihugu cy'u Rwanda ku buryo intambara yarangira mu buryo bw'umutekano. Igihugu cy'u Burundi rero gishinja u Rwanda kuba gicumbikiye abahungabanya umutekano w'u Burundi, mu gihe u Rwanda narwo ruvuga ko abo rubacumbikiye binyuze mu masezerano mpuzamahanga atemera ko igihugu gishobora guhererekanya impunzi, mu gihe aho bagiye kubohereza bigaragara yuko bashobora kugirirwa nabi cyangwa se bagiye koherezwa mu buroko. U Rwanda rero rukomeje gukurikiza ibiteganywa mu masezerano mpuzamahanga, ariko Burundi bwo bwirengagiza ayo masezerano bukagaragaza yuko bwifuza abo bivugwa ko bashaka gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse bakanashinja u Rwanda kubaha ibikoresho n'intwaro, ndetse bakabafasha kugera ku migambi yabo mibisha yo gutera cyangwa kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Naho mu yandi makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagize societe civile babwiye umutwe wa M23 kwigarurira agace ka Walikale, kubera ko Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje kubatera bakababuza umutekano. Ni inkuru rero dusanga ku kinyamakuru Igihe, aho Igihe cyanditse ko M23 yahawe ikaze mu bice bya Walikale, aho abahagarariye societe civile cyangwa abayobozi b'abaturage biyandikiye itangazo batabaza M23 bayisaba kugera muri ibyo bice mu rwego rwo kugira ngo bahagarike FDL ndetse na Wazalendo bakomeje kujyayo bagatesha umutwe abaturage. M23 imaze igihe igenzura ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu minsi ishize herutse kwigarurira uduce turimo Kamanyora ndetse na Uvira, Makobora ndetse n'ahandi. Ngubu rero nk'uko mubyumva ikaba ikomeje kwagura imipaka, cyane ko izi ngabo za M23 zivuga ko zigendereye kubohora abakongomani bose muri rusange. Birumvikana ko kuba zihamagarwa mu bice bya Walikale ndetse n'ahandi, kandi bikaba bigaragara ko FDLR na Wazalendo bamaze kugera muri ibyo bice kandi bagakora ibikorwa bitesha umutwe abaturage. M23 ishobora kugera muri ibi bice vuba cyane. M23 irahamagarwa n'abaturage nyuma yaho leta ya Kongo yavuze ko itazasubira mu biganiro bya Doha byaberaga mu gihugu cya Qatar bigamije kugarura amahoro ku buryo bw'umutekano hara muri Repubulika Iharanira
Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro rero byari hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo byamaze guhagarikwa na leta ya Kongo, aho yavuze ko itazongera kwitabira ibi biganiro haba mu buryo bw'imbonankubone ndetse n'uburyo bwifashisha ikoranabuhanga. Amakuru rero dukesha ibinyamakuru bitandukanye aratumenyesha ko ingabo z'umutwe wa M23 nazo zikomeje kwirwanaho ndetse no guhagarika ibitero biva kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Muri aya makuru rero reka tukugezeho n'andi yose akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, nako kandi mbibutsa ko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho, ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Ko ubu ngubu bibajya 11:20.
ndababwiza ukuri ko nta masasu arimo kumvikana kandi abazarendo ni benshi cyane muri komine Bagira. Muri kino gice cya Kivu y'Amajyepfo cyegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu, abazarendo bamaze iminsi barimo kuhagaba ibitero, ndetse amakuru yizewe yemeza yuko intare za Sarambwe rwose zagize imbaraga nkeya muri kariya gace. Intare za Sarambwe zifite abasirikare bake cyane muri kariya gace ka Kivu y'Amajyepfo wegera neza komine Bagira. Amakuru atugeraho yemeza yuko abazarendo bamaze kuhagira akarima kabo. Amasoko yanjye muri M23 arimo kumbwira yuko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja mu mujyi wa Bukavu. Abazarendo ngo nibaramuka bazanye agasomborotso mu mujyi wa Bukavu byanga bikunda ngo imirwano ikomeye cyane irubura. Amakuru yizewe akavuga yuko muri uyu mujyi wa Bukavu harimo kugaragara abasirikare ba M23. Gusa yandi makuru yizewe akavuga yuko abasirikare bari muri uyu mujyi ari bake cyane ugereranije n'iyindi mijyi yose intare za Sarambwe zagiye zicakira. Muri uyu mujyi wa Bukavu harimo abasirikare bake rwose. Iyi ni inenge yakunze kugaragara ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Ndetse mu micungararo y'umujyi wa Bukavu abazarendo bakunze kuhagaba ibitero shuma. Abazarendo bagiye bavuga yuko bazacakira uyu mujyi, none kuri iyi nshuro abazarendo benshi barimo kugaragara mu micungararo y'uyu mujyi. Ntawamenya rero ikigiye gukurikiraho. Umumenyeshamakuru wacu uri muri Kivu y'Amajyepfo akomeje gukurikirana iby'aya makuru. Aya makuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikana muri komine ya Bukinanyana. Ni amasasu yamaze amasaha abiri yose. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare b'u Burundi baraye bahanganye n'abantu bitwaje ibirwanisho. Kugeza ubu ngubu abantu bateye mu gace ka Bukinanyana ntabwo baramenyekana. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko abagabye igitero bari bafite inkogo zikomeye kandi ngo bari bikwije mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bamaze amasaha abiri yose barimo kurasana na bano bantu bitwaje ibirwanisho. Amwe mu makuru arimo kongeraho aravuga yuko zaba ari inyeshyamba za Red Tabara zari zirimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Ayandi makuru nayo akavuga yuko zaba ari inyeshyamba za Nzabampema ukorera muri Kongo. Gusa ayandi makuru nayo akavuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaba kigabyeho ibi bitero kugira ngo cyerekane ko umutekano wacyo ugeramiwe. Hari amakuru yizewe twamaze kumenya yemeza ko muri iyi minsi ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura kwigabaho ibitero byinshi cyane cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo ndetse no ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi ngo kirashaka kwigabaho bino bitero kigamije kwerekana ko umutekano wacyo ugeramiwe cyane, ndetse ngo ibi byose bazabyegeka kuri M23 barega yuko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu turiko turavugana ntabwo biramenyekana neza abagabye igitero. Nta nicyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru. Gusa amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ibi bitero birimo kubera mu bice bya Bukinanyana ndetse no mu bice bya Rugombo ari ibitero byo kwitonderwa mu buryo bukomeye. Ngo birashoboka yuko inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi arizo zaba zirimo kwigabaho ibitero zigamije kwereka amakungu ko umutekano w'u Burundi ugeramiwe. Ndetse ngo birashoboka yuko General Evariste Ndayishimiye yaba arimo kwigabaho ibitero ngo yereka abarundi ko umutekano wabo ugeramiwe, ndetse ngo abereka impamvu ya nyayo yo kurwanya inyeshyamba za M23. Ibingibi ngo Ndayishimiye yaba arimo kubikora mu gihe abasirikare b'u Burundi batsinzwe urugamba muri Kongo. Ngo yabashaka kwerekana ko kuba yaragiye muri Kongo kurwanya zino nyeshyamba yari afite impamvu ya nyayo. Ngo yabwira abarundi ko zino nyeshyamba zibangamiye umutekano w'u Burundi.
agatangira kubereka ko zino nyeshyamba zatangiye no gushotora igihugu cy'u Burundi, maze abarundi bose bakanga zino nyeshyamba, ndetse bakabona ko Generali Ndayishimiye yatekerezaga neza rwose kohereza abasirikare b'u Burundi ngo bajye kurasa zino nyeshyamba muri Kongo. Abanyagihugu bo muri komine ya Bukinanyana baravuga yuko baraye ntibuca. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko urwamo rw'amabombe ndetse n'amasasu aremereye cyane ari byo byari birimo kumvikana mu masaha y'ijoro. Kugeza muri kano gatondo imirwano yahagaze. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi, imodoka za gisirikare ndetse n'ibimodoka binini cyane bitwara abasirikare nibyo birimo kugaragara mu gace ka Bukinanyana. Aka gace ka Bukinanyana kari neza neza hafi ya Kongo. Amakuru yizewe akavuga yuko inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za Nzabampema nazo ngo zaba zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kunegekaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ndetse amwe mu makuru ndimo kwakira muri kano kanya aravuga rwose ko Red Tabara yaba yinyagaje inyuma ya kino gitero. Gusa ntabwo iya Kure TV irabasha kugenzura neza ibya kino gitero. Ntabwo turabasha kumenya umuntu wa nyawe waba winyagaje inyuma ya kino gitero cyagabwe muri Bukinanyana. Muri kano kanya reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Uvira. Ndababwiza ukuri ko ibintu byayangaye. Mu mujyi wa Uvira harimo kumvikana amasasu menshi. Inyeshyamba z'abazarendo zirimo kurasana n'intare za Sarambwe. Muri kano gatondo amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko intare za Sarambwe zirimo guhangana n'abazarendo binyegeje irya nino mu mazu, maze bagacunga amasaha y'ijoro ndetse no mu gatondo bagatangira kurasa ku ntare za Sarambwe. Imirwano irimo kubica bigacika irya nino mu makaritsiye. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Abazarendo basizoye ndetse baravuga yuko bagomba kwisubiza uyu mujyi. Barabivuga mu gihe intare za Sarambwe nazo rwose zirimo kugenzura uyu mujyi mu buryo bwuzuye. Kuva ku mupaka wa Kavimvira kugeza rwagati mu mujyi, intare za Sarambwe zirimo kugenzura uyu mujyi. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kugenzura umupaka wa Kavimvira. Intare za Sarambwe kandi zagaragaye muri Uvira ndetse n'imodoka z'igisirikare. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku uri muri Uvira aravuga yuko amasasu arimo kumvikana. Aravuga yuko intare za Sarambwe zirimo guhangana n'abazarendo. Hashize iminsi myinshi abazarendo barimo kugaba ibitero bigamije kwisubiza uyu mujyi, ariko byarabataye kuwa amazi. Abasirikare b'u Burundi nabo barabigerageje, ariko bose byabataye kuwa amazi. Intare za Sarambwe zarabahumbahumbye ndetse abandi benshi intare za Sarambwe zabacakiye matekwa. Muri iri joro ryakeye ku igenekerezo rya 23 rishyira igenekerezo rya 24, ibintu byabereye muri Uvira biteye ubwoba. Amakuru yizewe aremeza ko intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye cyane, ndetse muri iyi operasiyo intare za Sarambwe zikaba zahanuye drone y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, drone y'igisirikare cy'u Burundi yahanuriwe mu gisagara cya Uvira. Biravugwa yuko iyi drone yari irimo gukusanya amakuru y'ubutasi. Ni drone ngo yaturutse mu gihugu cy'u Burundi itangira kuzenguruka ikirere cy'uyu mujyi. Intare za Sarambwe zayihanuye. Amafoto ndetse na za video birimo kugaragazwa ku mbuga ngurukana bumenyi birerekana iyi drone yashwanyaguritse mu buryo bukomeye. Muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Epfo harimo gukoreshwamo indege z'ubwiyahuzi ndetse harimo no gukoreshwamo za drone de surveillance. Kandi igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha indege nyinshi cyane z'ubutasi. Barimo gukusanya amakuru y'ubutasi mu bice birimo kugenzurwa n'inyeshyamba za Generali Makenga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye ubutegetsi bwa Kongo ko zigiye kubaha ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane ndetse ko bagiye kugenzura ingendo zose z'abarwanyi ba General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye Tshisekedi ko zigiye kumufasha gutsinda intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa bamwe babibona yuko ari ugutera ikinya Tshisekedi, ngo ntabwo Amerika rwose yaba yarashatse ko izi nyeshyamba zitsindwa maze ngo zibe zikiri ku butaka bwa Kongo. Kuba rero Amerika ivuga yuko igiye gufasha Tshisekedi, hari abavuga yuko ari ukurangaza Tshisekedi ndetse ari ukumutera ikinya. Muri iki gitondo kandi amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni ubwato karundura bw'intambara bw'abarwanyi ba M23 burimo kubica bigacika muri Tanganyika. Ubwato karundura bw'intambara bw'abarwanyi ba General Makenga burimo guhondagura FARDC ku nkombe za Tanganyika. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera ku nkombe za Tanganyika mu birometero 15 mu majyepfo y'agace ka Makobora. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 ubwato bunini cyane bw'intambara bwagaragaye muri Tanganyika. Ni ubwato burimo kuvundereza urufaya rw'amasase ku gisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Intare za Sarambwe zirimo gucakira ibice byinshi cyane cyane ibyo ku nkombe za Tanganyika. Biribonekeza ko izi ntare za Sarambwe zirimo gushaka kwegukana ubugenzuzi bukomeye cyane bw'iki kiyaga cya Tanganyika, ndetse ngo izi ntare za Sarambwe zishobora gukoresha Tanganyika zerekeza mu ntara ya Tanganyika ndetse ngo bagacakira umujyi wa Karemi. Ngo bashobora gukoresha iki kiyaga cya Tanganyika maze bakerekeza mu